أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhtaram gaziz kardeşlerim, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barşağızga da Allah Teala'nın rahmeti, selamı hem bereketi bulsaydı. Biz sizin bilen Huzur telekanalında tefsir derslerin devam etemiz. Bugün ide biz sizin bilen inşallah Mesed suresini öğrenemiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Abi Lehebin ve tebb. Ma aghna anhu maluhu ve ma keseb. Seyasla naran zat leheb. Ve imra'atuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. Mesed degan so'z bav deb tarjima qilina tatar tiline. Ham endi bu 111-sura Qur'on Karimda 5 oyatdan tura. Ham şuşu sura Makka shahrida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ingan. Allah subhanahu va taala şuşu surani başlayı Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda Abi Lehebi ve tebb. Yani Abu Leheb'nin iki kulu qırısın hem halak bolsun diye Allah subhanahu wa ta'ala. Hem tebbe halak da buldu diye Rabbimiz subhanahu wa ta'ala. Abu Leheb'nin şın ismi Abdülüzza bulup Abdülmuttalib'nin oğlu, yani Abdülmuttalib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin babası bulabilgeni bir şey. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin atası bilen bir tuğan kardeşidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ağası bula, Ruş etmişli dedesi bula. Hem şuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin en zor düşmanına eylene bir tuğan bulsa da. O'zi ham xotini har vaqt Peygamberga sallallohu alayhi ve sellemga ham barcha musulmonlarga zarar tiydirishga tirishdilar. Bu sura muhtaram jamoat mana shu shaqi, yani baxtsiz yo'g'algan Allah tarafından la'nat qilingan zot Abu Lahab turunda söyleyey. Shu kishi turunda Allah Taala ol halak buldu, ol baxtsiz buldu, ol hasretke düşar buldu, ol yoğaldı deyip tefsirde şunday ma'na da bereler. Anın gameli, anın balaları da halak buldular dey. Yani adaştılar. Ve tebbe diyen söz ol ihbar, yani Allah Teala anın turunda bizge haber bire. Bile biz Abu Lahab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğan vakitte bir şatlandı. Lakin o ana peygamberlik kilgeç ol Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a karşı bara, hem anın hatını da anın bilen birlikte karşı baralar. Ana ağırlık getireler. Hem de her vakitte da barşa Müslümanlarga da alar zarar getiretirgan bolalar. Yani Allah subhanahu wa ta'ala tebbe deyip aytu bilen yani halak buldu Abu Lahab dedi. Hasretke düşar buldu deyip ayttirge tiledi. Hem indi ikincisi olda bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mında dağası. Rabbimiz subhanahu wa ta'ala şunun turunda aytadi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kıldı, sıradı Rabbisinden Abu Lahab'a karşı. Bile biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik ingen vakitte Rabbimiz subhanahu wa ta'ala indire bir ayet ve enzir aşiretekel akrabin, yakınlarına davet kıl, yakınlarını dinle şakır deyip Rabbimiz subhanahu wa ta'ala emir kıldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
сиңа әмір қылынған ғәмәлне үтә, дағуатыңны башла, һәм мөшрикләрдән бырыл дип Аллаһ Тәгалә әмір җибәрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Һәм бүгенге көндә Мәккә шәһәрендә Сафа белән Марва дигән кичкенә генә таулар бар. Таушык дип тә әйтәләр инде аны. Менә шушы тауга менеп, Сафа тауына менеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Эй җәмәгать" дип, ягъни бөтен халыкны җыя. فاجتمعت إليه قريش. قريش قبيلәсе барысы да Расул Акрам алейхи салату вассалам янына җыела. Хамайта فقال لهم أرأيتم إن حدثتكم. Карагыз әле, мин сезгә нәрсә сөйлим. Әгәр дә мин сезгә әйтәм икән ди, артта бер гаскәр килә дип, сезне хәлак итәргә ди. Һәм сез моңа ышаныр идегезме диде. Бөтенесе әйтте: "Қалу наам." Әйе, әлбәттә. "Ма jarrabna alayka kaziban." Без сине ялганчы дип белмибез. Без һәр вакытта да сине амин, дөрес сүз әһле дип беләбез. Шунда Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Қал, فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد." Мин сезгә ди каты газап турында хәбәр бирергә килдем, үгетләргә килдем дип әйтә Расулullah саллаллаһу алейхи ва саллям. Җәннәт белән шатландырырга, җәһәннәм белән шатландырырга килдем. Мине Аллаһ субхanahu ва тәгалә пәйгамбәр итеп җибәрде сезгә дип, барча халыкларга дип, шушы вәгазәләрен сөйли башлый Расул саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Сафа тауында. Шунда Абу Лахаб: "Таббан лака я Мухаммад. Алихаза җамә'тана." Югал дип әйтә. Югал дип әйтә. Шуның өчен генә безне җидеңме син безне монда дип Абу Лахаб моңа каршы сүз дәшә. Бөтен халык тыңлап утыра, ул бердән бер кеше, аның туганы да әле аңа каршы чыга. Шуның өчен генә җидеңме дип. Шунда Аллаһ субхanahu ва тәгалә бераздан индерә шул аятны: "Таббат яда Аби Лахабин ва таб." Абу Лахаб үзе югалсын, үзе хәлак булсын. Һәм ул хәлак булды да ди. Раббыбыз субхanahu ва тәгалә дәвам итеп әйтә шушы кабахат кеше турында: "Ма агна анху малуху ва ма касаб." Аңа газаптан кытылырга малы да, кәсеп иткән нәрсәләре дә һич файда бирмәде. Ягъни аның дәрәҗәсе дә, аның гыйззәте дә, аның малы да аңа ярдәм итмәде. Ибн Аббас радияллаһу анху беләбез, ул тәфсир буенча иң акыллы, иң белемле сахабалар арасында тәфсир буенча иң галим кеше була. Һәм бүген көндә дә электә күп кенә галимнәр Ибн Аббас тәфсиреннән үзләренә дәрес алалар иде. Китапларында да һәр вакытта Ибн Аббасның сүзен китереп, аның тәфсирен кулланалар иде. Ибн Аббас менә бу җирдә булай диде: "Ла янфa'уһу малуһу аллазî җама'a." Әйе, әлбәттә, аның җыйган малы бер ничек тә ярдәм итә алмый ди. Яки "Ва ма касаб" дигән сүзнең мәгънәсе аның балалары ди. Балалары турында сүз бара. Аның кәсеп кыла торган һәм дә инде шушы җир йөзендә күп итеп ярдәм иткән балалары күп булу сәбәпле ул үзен бик дәрәҗәле, көчле дип саный иде. Шуңа күрә Ибн Аббас радияллаһу анһу әйтә: "Ничек кенә булса да, аның балалары да ярдәм итә алмас ул көндә, ягъни кыямәт көнендә. Ничек кенә горурланса да, һәм аның малы да."
Күп кеше уйлый, ул вакытта Мәккә мөшрикләре уйлыйлар иде, әгәр дә мин анда күп маллы һәм күп балалы булсам, кыямәт көнендә алар мине коткарыр дип. Ибн Аббас менә шуның турында әйтә, кыямәт көнендә لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yani ikinci ayetni iskə düşürsək, anda bulay etilgən, anda mal da, ballar da yardım etməz. Mən əgər də Qur'an-ı Kerimdə biz sizin bilən başından axırına qədər oxusaq, mal bilən həmində ballar turunda küp ayetlər kilə. Yani ballar da yardım etməz, mal da yardım etməz. Нәрсә yardım etə? Qalbun salim, selamet qalb, imanlı qalb, günahtan şista bulğan qalb. Mənə şu yardım etə. Ya eyyuhellezine amanu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah. Ey imanlı bəndələr, sizin malığız, dağın, balalarınız, dağın şuluq. Allah'ın zikrindən vaz keçdirməsin, tıymasın. Və men yef'al zalika fe ulaika humul khasirun. Kim şunu qılsa, kimgə əgər də mal həm ballar qumaşavlasa, ғибәдәтенә, Allahqa bulğan məhəbbətinə, əlbəttə bu kişi xəsrətdə bulur, dedi Rabbimiz Subhanahu Teala. Həm mal bilən ballar turunda Allah Teala küp günə ayətlərdə aytır, çünki şundan da Qurayş qəbiləsinin iqtiqadı şunday idi, alar ulilar idi, ballarım, həm mallarım küp bolsa, qıtılırım ələtəgə dünyada da deyib. Davam etib aytkəndə, muhtaram cəmaət, ma əğnə anhum maluhu və ma kəsəb. Ana mal da yardım etmədi, balaları da, kəsəbi də yardım etmədi. Müfəssirlər bunda bir fikirgə kildilər. Abu Lahab'nın 3 malayı bola. Abu Lahab'nın 3 malayı bola. Utbə, Muattib, həm Utaybə. Əsləməl ulan yevmə fəthi Məkkə. Məkkəni alğan vaxtda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm şuların ikisi imanğa kilə. Amma Utaybə digən malayı fələm yüsləm. Oldu imanğa kilmi. وكانت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. O vaxtda Ümmü Kulsum, bizim tatarlarda deyətə Ümmü Gülsüm deyib. Oldu Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem'nin qızı bulğan. Mən xəmşuşu qızı Utaybənin xatını idi. Və uxtaha Ruqayya ində əxihi Utbə. Lakin Irqiya degəni, Ruqayya deyib aytdılar Arab dilində, Tatar dilində Irqiya deyirlər. Irqiya degən qızı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin olda bolsa Utbədə kiyevdə idi. Fələmmə nəzələt əs-sura, mənə şuşa surə ingəş fi haqqi Abu Lahab haqqına qala abuhuma, alardan şuşa ataları bulay dedi. Siz indi hazır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kızlarına talak birəsiz dedi. Hamalar talak birdiler de atasını tanlap. وَلَمَّا أَرَادَ الشَّقِيءِ عُتَيْبَ. Lakin Utaybə'ga kilgəndə Utaybə Şəmgə şağırğa tiləgəndə deyib. Qalə aytkən. Min deyib Peyğəmbər Muhammed'ə zarar kitirəşəkmin. Anın dinine zarar kitirəşəkmin. Xam min ey Muhammed sina ingen dinine min deyib iman kitirməyəcəkmin, min ana kəfir bulub qalaşaqmin dedi. Sümmə bəsəqa.
әмәмәһу. Қарағыз, нинди тупас, нинди хайвандық, нинди қабахат ғамәл эшли. Ул аның қаршысына басқан келіш түкірә пейғамбарыбызға саллаллаху алейхи ва салламға. Ва таллақ ibnatahu. Хам қаршысында аның қызын талақ итә. Ең қабахат, ең зур гынах эшли. Пейғамбарыбызны саллаллаху алейхи ва салламны мәсхәрә кыла. Аңа төкіріп. Хам аның қызын шулайтып талақ кыла. Ике зур гынах. Хам шунда пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да'a алейхи. Аңа қаршы дұға кыла, бәддұға. Саллаллаху алейхи ва саллям да'a алейхи. فقال اللهم صلِّت عليه كلبا من كلابك. Ya Rabbim dey, аңа өзінің бір әйтергә кирәк арсланыңны җибәрсәң иде дип дұға кыла. Аңа каршы бір арсланыңны җибәрсәң иде дип дұға кыла. Һәм Аллаһ Таала алар шушы шәмгә чыгып киткәндә йоклыйлар. Килеп чыга бер арслан. Абу Лахаб әлбәттә курка. Бик каты курка. Ул бит белеп, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламның дұгасы искә төшерә, амында арслан килеп чыкты. Арслан бөтен кеше өстеннән сикереп шушы Утайбның башын өзә. Шунда Абу Лахаб куркып кала. Аннан соң була Бәдр сугышы. Бәдр сугышыннан соң Абу Лахаб бик каты күзе авырый башлый. Аны гарап телендә әйтә марадул адас дип. Күзе авырый торган була. Аннан ирен чыга торган була. Һәм аңа 3 көн дәвамында бер кеше якынаймый. Янына берсе дә килмей. 3 көннән соң үз балалары өйдән ераккырак җибәреп, чөнки аннан бик каты сасы искилә башлый. Хатыны да, балалары да аны урамга чыгарып калдыралар. Казыйлар шыкыр, шул шыкырга ташлыйлар агач бутакларын. Озын агач бутакларын. Алар biraz тупасрак була инде әлбәттә. Һәм шушында аста ул шушы авыр хәлдә тиреләй шири башлый. Аның янына бер кем килми, бер кем ярдәм итми. Чөнки ул теге берсенә күчә торган авыру була. Бүтән кеше курканың янына китәргә. Карагыз, Аллаһ Таала ничек бу дөньяда ук бу кешене халак кылды. Бу дөньяда ук аны мыскыл итте, мәсхәрә кылды Аллаһ Тааланы. Дәрәҗәсен төшерде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Таала беләбез. Шушы вакыйгадан соң Абу Лахаб үлә газапланып. Ләкин Абу Лахаб үлгәннән соң, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, шул ук төндә төшендә Ибн Аббас, аның агасы, төшендә күрә, ничек Аллаһ Таала сине каршы алды. Хәлем бик авыр, көн сайын газапланам. Әгәр дә мин Мөхәммәдкә иман китергән булсам, алай газапланмас идем ди. Ләкин һәр дүшәмбе көнендә Аллаһ Таала миңа газапны әзгә генә җиңеләйтә диде. Ни өчен? Чөнки ди Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям туган вакытта, бу Бухари риваятендә килгән риваят. Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям туган вакытта мин бик каты сөенүемнән кылым Суайбыны азат иттем ди. Шуның өчен Аллаһ Таала һәр дүшәмбе көнендә миңа җиңеллек бирә.
Biz mana Mavlid aylары үткәрәбез. Mavlid bayramlarini үткәрәбез. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaga kilüwüne sinəbiz. Har düşənbə günündə urazа tutabız. Peygamberimiz şulay aytaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzaytadır idi. Men düşənbə günündə tudım dedi. Şuna görə men urazа tutam şu gündə dedi. Assızlıqlap özünün tuğun həmin dərəcəsini göstərdi. Abu Lahabqa Allah Teala gazabını jengil aytdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğuna siyinib, əli o vaqtda peygamber tuğur idi. Biz müsəlmanlar anın tuğuna nişəb siyinməskə tiyiş. O bit bizgə nur və hidayət, qutulu, tınışlıq, bərəkət, rahatlik, qardaşlik, məhabbət, Qur'an-ı Kerim, şəriət, tatulıq, bütün indi yaxşı нәрсә бар dünyada bizgə alıb kildi Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nişəb biz siyinməskə tiyiş. Şuna görə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hürmetine Allah Teala Abu Lahab'a da jengillik berdi. Biz siyinsek dağında inşallah Allah'ın rahmeti bulur. Devam etip aytkanda sayasla naran zat lahab. Tizden ul Abu Lahab'ның yalqılını utqa kirib yanar dedi. Ol ot anı bik qatı gazaplar. Zat lahab yani للشقي الفاجر خاسر Abi Lahab. Ol bəxtsiz, ol günahlı, ol hasretke düşar bolğan kişi Abu Lahab gazaplanır dedi. Ve imra'atuhu hammalatal hatab. Yani dahi şulayuq xatını da utqa kirir, otun ko'targan halda. Yani ut taşıp jirir dedi. Anın xatının ismi Ummu Cemil bola. Ol da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ağırlık getirip Müslümanlarga zarar getiretirgan bola. Qayşa ha Müslümanlar yoluna har vakitte da bir beylem şenişkiler alıp aların yollarına alar yürütürgen yollarga taşıytırgan idi. Hatta yandıraydı şuna. Ham indi günlerden bir günler şulay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoluna da ol şenişkeler taşladı. Ham indi bu şundan da qabahat xatın qız idi. Ve Allah subhanahu ve taala bit o'zi aytdi el-habisatu lil-habisin vel-habisuna lil-habisat Nur suresinde. Haqiqatda naşar xatınlar, qabahat xatınlar, naşar qabahat erler için bolur dedi. Ve ta'vilul ayet hâzihi ta'vil. Mana şu ayet şunu anlatadı. Bu haqiqatda da şulay. İbn Abbas radıyallahu anhu ayta hammalatul hatab degan sözün ma'nasini tağın bir ma'nasini anlata. Kanat tamshi bin namima beynen nas. Oldi kişiler arasında söz yürüte turgan idi. Kişiler arasında söz yürütü utun, uşağın yandırıp jeridir idi. Kişiler arasında aşıl düşmanlık uyatadır idi. Şuna göre muhtaram aziz kardeşlerim aytasim kile bu hatın kız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir küp ağırlıklar getirdi. Hameyte Rabbimiz subhanahu ve teala fi cidiha hablum min mesad. Ol hatının moyunda ele Allah Teala ol hatın kız otun taşar dedi. İrine. Şu utkil yanıp tursun. Ham ol hatının moyununda xırma munçalasından bulgan bağ bolur dedi. Şuna göre muhterem aziz kardeşlerim bu şundan da bəxtsizlərinin ahırı deyip aytar idim. Bəxtsizlərinin ahır şigi deyip aytar idim. Soңғы orunu. Allah subhanahu wa ta'ala şuşu silegenler bilen amel kılıp şuşu Abu Lahab gibi kişilerden bizni yirak kılıp dini bizge
илебезгә зарар китерергә теләгән кешеләрдән ерак кылып, һәм белсеннәр иде шул кешеләр дингә, исламга зарар китерергә теләгән кешеләр ахыр чиге шулай тамамланыр. Әбу Ләхәб кебектер булыр. Аллаһ Тәала үзенең рәхмәтләреннән айырмасын. Барчабызга да хидаят нуры бирсен, тынычлык урнаштырсын. Һәм инде шушы укыганнар белән гамәл кылырга язсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.